Dana wula ka buno sike yo ka kumdo. Temenenir ye berla zoya okuto bichuya. Bambo yela gono wum yela den chere tam halin kurgo da zo ba meti wala bukata so biaw be pirme ku kwal be gbona na melbo zumo won dable ku bang ni to ama ba mi o yela ka gurola ban na tazang na ngwana bu Na mmoro nam shi puna der yolen Dagbani kar hiya ner botabra suto. Kwam munana ta ama dukuto tilga kace kirshal anyan chimo. Kalen yela ta kala yela ma na won kam jin tan wo gbana zo o yen to gola to hago dan to su tan na da ta ke mo o ra kyar bana zipul gudin yen nam ta kala yela yirga da ta yirga ya duma kashi ka so bi mi tan na na kwalen shele kala yela ka bana bi mi ka zipul shele din yen le na pul salen le ma nya AGBAZOR ba kolga salun zo ka ba be pa ba sa yarmala yo to adbai ma isne ba warlana zal yule ka lamba shakam ne solo yurlan pam pam ma ba gon cirgan yele dan yelo banam no yanam na ratun shel zele ko kana to vo karan yetim da zo malakar yele kam na ka kira AGBAZOR bichala ulenya Ila kalani. Benzan cinema waha. Now when you party 16th May, Pikwana Gardens, gate fee nyela 50 Ghana cedis. Katevi reservation nye 500 Ghana cedis. Bantabra dema mwenye Zakara Ibrahim Motors, Star Cars, Salanga Collection, Memas Enterprise, Absonic Motors, AK Brothers, Mahama Santok Enterprise, Nagab Energy. Dapselman nyela 16th May 2026 inside Pikwana Gardens, 50 Ghana cedis. Katevi reservation nye 500 Ghana cedis. Dapselman warano nyangada shina Pikwana Gardens. Katadaba peltare hima. AGBAZOR